Iji ni Weru TV. Gira nende kiumya kya kwikithirite kya girite nkwate ni kimedetwa Nteto Weru arara tukubanganirite mantu nkabo inyaro nende yegie ngabana account ya Meru na minister wa urimi Peter Gatira munya girite nende barabakoneka batikwithira bagite kanira kya ukoni mantu yegie kimera kamera yana yangia maingi ni amara tukwithirite tukubanganairia oro Weru ari ende mbere yara twikirite orito kindeto chetu cha Weru Imwe. Minister wa urimi Peter Munya kwira kiraitwa atigukira wikwa koti no nturitiro ya mbere amuiketie. Ngabana kiraitwa gucukira Minister Munya na kumwira thoko ya mira eterunguro kina kunende atibatire kwithira Imwe tonyethakie kinya kisiasa. Arimi bomayani kuria kwanirwa ni bonus kure mokinya chiringi yana oya buraberi. Na kio echunche ke biele kero no romo anyanta ngurutano cha wandi akide ke okinyere ruari. Bona ni toma de oro ruari nende ni Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA Nteto cha Weru Imwe kamberia aicho chiongwa tombere na manto yegene ndi mayani narari mibaki marakeke mayani kuma kiwanda kementi na kinoro bona ni tinende kurea kwaniro ko kumania na bonus ya mayani kudirekere makongeleka baimenti barabona dione ndi diriteto nyana chiringi 44 yele kibugo na kinoro chiringi 3 na mwanja na dumuni bariwa nende bomba kuremo kurea kinyamarando yarbedirite bakiromba nonto beri mbechichi edira chikinya chiringi ya nane bakure nende dirikanene itonyere gokurukira rwanyiro rimikenda uturo bobwedira bukyagaira mwaniketo Nteto mutugi kare na kumurika nkuruki. Bamwe balimi bamajani kuma factory ya imenti na ya kinoro gishigo mbunge ya South Imenti nibonenie kuria kunganiro kone mari jambo nasi jajara umire mudhanjwe goro imenti ikiriwa na chiringi 41 na yo kinoro 37 alabo ugite nandi ni batete wirigiro bo kumane na kimera giki ni kwithira muture juri iguru na batina kigina anabao batije bakathomatia na kyogwa ankuruki ni ndunira barombe banki bagikira gutawa ndi na ndi CSA ja town tukwingi au gatuthe twina wirigiro wa tari mbejike imwe cia kurigaria na na ndi kuifota wan twirigite chiringi gana uri su atari ni riku tukeja kwithira ndiguru eje eti uturika ndiguru tugakua twi murimi wa majani siringi 37 ikeja ndaeto runa siringi 54 oni mwekuru jo akainda riu nendirikirie ana ba skuru peje the next week tutena gintu kia kubachokia twe alimba majani gatula gitwe nkoro mono ona uri ni twambirite ukura majani metu alimi baba nande bakirekera thirikari nene ukurukira rwanyiro rimi rwa rutongeretu ni waziri Peter Munya atwirite no warombe mbecha cia thirikari tuongerwe batu tuongerwe mbecha tuonetha no gwe tukagura kuria kinyamwe wa thirikari je ne bati tutegera moni batige kuringa siasa na majani no ntubatu inyeretie buru tutikuona
ora tumba kuthithia kinya tukurara na mpara. Na muthia buru arimi baba kiuria kiao kinene kiri murwiri giti kio bunge na kiama kia Jubilee ya Southiment Daktari Shadrack Mwiti ni kubera ni uguni buri kubonete kumene na ambassador baretere kuma Pakistan bwana Bitok nyuma yawe kumuthirunkia factory ciao akibaejaga mawira nejegie majani jakona thoko nthiguru na una jariwe na kigina gikiega ni watuletere ambassador na ndege eja atu promesi buria thoko ebuia majani ndenda urungama uri mtu kwenda wathani Southiment utwerese akuijari na watwerese bula majani makabua itutethetie na impanga thai leti ni laumire na eticokagirwa ri murimi wa majani alikala kiwa thinsu rumbi mbeta tomorrow wetera stiru utindu gikuja kireo kirindi unga ya munyaja miro akiaria thokoni akiego yegembe South na regene na Nteto iji akiuga mbona sitarekerwa na bakamitumira Jumatatu ya kiumia kijite areugite no mwanka ithireri iguru ikiringithano na ya mwaka muthiru. Hiyo yote mnasikia saa hii ni porojo, lakini kama vile niliwaambia bonus itakuwa nzuri. Itakuwa nzuri kwa sababu wale walikuwa wakipora sekta ya chai tuliwapeleka nyumbani. Kumagicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru kwariitwo ni Mutugi Kare kurukia antu maana ile kumantere chatiania na barane ile bakwata mbaruka ira mwangaza uri ogucho gite kiongabana ibatumerete kwidira bakeda maana kwata mbarungabana kireito choketine ki barigwa ne ndege tumi kyo kugweyo ntubune atikawira atidirite akinga kia mawira ne yaredirite ne ndia ikaira o akari na nyaba kiongela bakawa utedi brabo kwida bukaya na wapura ya nawa nanjira yakimenyano Bao inkulukia karimana ya ile baibare batuire bari athiati bandene muno ba muyumbe wekuru kaunti ni ya Meru yawe Faith Kawira Mwangaza tiene yonthe na aruro kinanirite kia ngavana wa Meru kithurano ne kiite mtu kiumbe baitumirio mwaluka buru Weru ne wakiwa tambaru ngavana wa Meru Thaa Kraito Murungi na munini owe Titus Ntuchu atu antu batiania turenda kuwa na kauli kamwe turi atongoria baranda chweta bararara baba inge bararara ome bakarete kure cha Kawira Mwangaza otuko buonthe na atendo batambua turenda kuweru areno mayalo tokwaloka na toacho amuntonge orato toetania nwe weru are togua twinda twetete kemze keraito twinda toeta mbeche cia momero te cia kwawa ciekeria handbagine cia momero twinda tokua itwani na itwanerete kuruma kwa thiringi momero wenthe na maendeleo na ibonto twinda tuinya ntoma muthara toua tokorea na story cia Kawira twinda tweke king'ang'i the power akariba unkuluki batongore twiri chandi kremi uri muthiatio Kawira ndene muno au kanyumene ndaringirite Kawira Mwangaza kura lakini ndailia manto akawira yonthe ndana yate kubua no ntubwa mbere ate PA boya ile ate chapota wane MCA boya thatu ate MP MP okie imukorokie MCA okie imukorokie bado tunororo muno nonto yayo nda to promise to yo kinyana kubwethia na itwale akantu batwale abarairi mandibuti ate kwa nene yari opposite yantu bakareka banere bakiwa ambu bado aruona corona wekera imisi biena roko obo onda bakwa na wekera imisi biena roko onto atekalia mono kibura gweta nono kitwa muringere kura kiwa nono turega baiju nto murume marota ya ile itorotere ya ile wone Kawira ate kubua ngavana Meru county number 2 Kawira bajo tuikureana kwa mandrivuti endera ngwetia mwana kwa support na basari imandrivuti onda terete mandrivuti ngaigira mwarimu antu beto number 3 Kawira wowe Meru na mara thatu toira no bora ira nwe yarira tiania nwe ketha imira baju bale na kuringa na bo itumi mwanya ya Biblia bitumite buruba tha makambini we Kawira Mwangaza mwanka kithurano nekite na mwanka muthia baba wathani bwangava wa Meru Kraito Murungi batwe bioto mambenda Kraito nebi Kraito imuntu endete antu toke aweta ara ondro agenjai ara na andikite ana ba collect mbecha ira revenue ra antu baba inge boya ile mokorora na tonjerete ithima biaro oi
na gwira akaruta kuru roi mongo nebuo roi antu wetu na ogwira abaruta roi mongo boya thatu na bamuthie nkinga mukurura na tuyukiritie taitaji tujai mwane toke njai no manoi kana nebuo baba nge bonde kaba utokuluka ya mukuikui bato kwanja twaringire mbiche kiratasi kura bato tutamona tue na biatumire Thaa Imwe belando ne rote no atuiketie ndau ambete ke babo kwa kiraito na ntochio no nto athwana bato katogonywa rwatwe na ithima kenda barabara era twere tutesa pio kinyangu tutera ora twanika ruare na moramu ende kawera aruma mabokandro na narake ya kwa mwana na mpara ikari otichia yete otwera bana more oge baichu ibaete totegwa ndro baigwa kwanja batu twanywereke hapo age akolo akoluka barabara ya thwana imoki twa mochona tomoethia ore ndo moethia erinda tomoethia retere kina monki bare baichu moringa bandrende Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wake uvin kimathi. Njore ya UDA kaunti ya Tharaka Nithi tongeretwe ni gavana Muthomi Njuki ni buthiti nende mechemanio Kathumba gisio kia marantere cha Nguruki na Karigini. Njore nende betherete bakiolo takiara ki Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ni onto bagoro ya uturo ire kwithira ikujira wa ndigurune na siasa cha komeneria cha kumenyanirania chethira nende ikioka kia kanya kanene kia muchemanio yo manigeto Nteto Martin Mugambi na ukarino na katumenyevie framanto ethirite aikara atongoria bakiama kia UDA ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi imunthe barauga igucokia magema mao kiri gicigo mbunge kia Mara. Gavana Njuki agukiriwa riu kaba twerete ri ati nitukwera andwa kaba kuria riu woi tugweka atia ati riu ni akiriwo atongoria baba batongoretwe ingavana wa kaunti nu Muthomi Njuki gwakirombaga kura cia gucoka gitini gikita miaka iri na meneretie ngwataniro ya mutongoria wa mugongo Uhuru Kenyatta na mutongoria rwangi rwa Azimio Raila Odinga magukethania maruthire njama maria bura makagwata gitiringi miaka 10 mendere kuruta wira Raila magitunyanijaga urua kugwatirwo ni kagweri au akena mirau ona mwere Njuki na ndokirabu na is impossible tutamuona kairi Njuki augite ngwataniro ya bairi babani etemete utoro bomba gwetia ara Kenya batakomba no akwebuta butira kagita gaka uri wa miaka 50 mundi 70 na 80 ndira werika kuona chumbe tetie bei chumbe na taka ngoro kitene bekari yake gujaga nyoro no ake kununkirwa no ndo chapati kirugo kuna mandazi taukiria nyuro akuda inombera no kuruga muruko chapati kiathoni giki mubunge Kareke Mbiuki arameneria ngavana wa tene wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbaira gwakiugaga atari murutu wa wira miaka ewe 5 are ngavana wa Tharaka Nithi kaunti atekere augaga akibondu ndo ndi wa mara lakini unakuona kanyamoka mwaka la rutete guteko akiongera muthini Karangi ura no MCA wa Kworotwa arameneria mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Nkathanyaga Karangi agicogagia kwendia Beatrice Kathomi kana kabiribiri kirigiti giki utiebu arutha wayaga ayare sire queen atikwereka turenda kuyukia mdogo meathina cha mwananchi wa kawaida au mete from nowhere eta wakabiribiri atongoria baba bakiama kia UDA bakuma kirigicigo mbunge kia Mara barathungira mbari cia Kangutu kirigicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe Muthomi wa Njuki bedroom yake ni kuinto cionthe irimbige indi ni mwenda mangana anja mbutite takuri akwerera na barabara na indo ni nacio mucie bantu munengere jo kumagara no tene muici andu mara marungi gavana no ungi umwe anante kwenda mairi wa kuma magumoni rungi gitikia gavana kuriwe daino mwina kamwe kanada tiango muromba wagite oronta na nkiumagara mbakenira nkiumagara ntumera gwe ni mwana wa magumoni na kumba kera ni kuga atiri iria kura 23,000
nengerani 22,990 mumunengere 10 atigacha gwichuria daino to kwariogu ngirendere goko kiragita kiu kenge muta kiragita kenge muta ndo sakire goko cionda ire goko na nwaka to kuruta wira barabara ya county ere tigarete riu goko magumoni ward etena rami ne barabara ya kuma kibubwa ko sabantu beta kwa kigogo kuthie gundu gweta kwa magenka kwiguruka mwanka kangu na muntu ro mise wega ma ne muthomi njoke Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Nagino kone ati chukuru ya kumama ya Mara hai ni tukubaukire ruare kaumo kamo nkiune ndi katedra kakimenyekano indi kuririkana gutirari kinyana stima utuko umo nkioyo kiumira uchunkoni bwetherete nindi bokiambireria kenda kumenya kaumo kari ikari kukokongwa. So we rushed here and we found one dormitory had been burnt down. Most of the properties for girls damaged. Their boxes, their beddings, mattresses burnt, and fortunately it was for one dorm. And what I could say is that it's only one dorm that was down, and all girls are safe, they are accounted for. We have held an emergency meeting with the school board of management, the chairman and the head teacher, principal. We have taken a roll call of the students and they are all safe. We have so far not ascertained the cause of the fire, whether it was an electric fault or another assault. But that we leave it with the security agencies to go around and know what happened to what was the cause of the fire. What I could say, I want to thank the community for responding in quick time and putting out the fire. Actually, had it not been for the members of the community and the school workers and the non-teaching staff and the teachers, it would have been difficult putting out the fire. The fire brigade was here in very good time. They got a phone call, they came here, and actually they assisted in putting out the fire. So we have planned for an emergency meeting for Board of Management. Nagino kone ati wandi ya kithire iri nende kana ni mwaya ya riratiania ni wandi nende direte kuna na kyo chindani bonene watungeria ukabere nende boye kuchiria ntokadomba ario kinyora ari MCA uambere Devin Kaedi ya oranu MCA kaitene kane ndina kwenda uchokete ne kyo na tikiti ya kiama kia UDA nende mbederete nkiliunga na kia na wandi nda chonko na dhina chiakari ndadi kiro gambi bwaru iri baitibine ndina kinyako doja mirandi redirete kiwada kwa kene chunche kebiele keriboti ya mwanyanta ngurutano cha wanda atukwida tukimurika wada ya kithi. Na tukita tera detuora tukita na mbere India youth bakazi mtaani ntere cha mwembene ndi bambite kambi obichine ya ACC omwembe Norbert Komora bakiuga ndi bedirite bakibuto wangoi na batire ntukuira bedirite bakirita kwantukuida ndato munini wake Josephine Kihara ke radio ntubone ndi bedirite akiwa obichiwe kadiatira ntubwara urete kinyandu kembede bautia marieto kenda kudhiria nkanja Martin Mugambi na Nteto. Kana ali bamwembe barabarari kiri mubango wa kazi mtani bari na kirero ikira bakuga ikwande kwa nankinya kobutwa na batira betetie twara tuthia a break until further notice ira tukara tucoke wira twije turekeria ntukujia tuira twebaruta ntuku 10 kenda tuthi break antu bakoti tuno batonya baruta ntukujiao twalungamirwe wira giatia no ntugute messages tuonile ila tweleto nijo igatucokia ngugi na ntuko iju turutite wira still gutembesa tuonete bariuga bakonenkerwa wira barutire ntugo 6 na kurugamwa na no akaba kuona ataka kuri antu bange barandikirwe na nkinya kuthukia twanya tutu igolo gwi antu barathile na au oguna ni bamone thimo bararingagirwa na leu na mejetiyo tutela kwa bali andikwa giatia ayuthi baba bariuga no nkinya commissioner wa county ya Thaa nithie kinyembari cha mwembe na kubereithia kirage kuria kenge kiri mubango uyu. Our county commissioner atwire kangu ginwe kwandikano atia
kiriro kia yuthi babakira ukiria mosiasa Samika Munde na kuja kubegua nyuma yabo kuga Nteto eno gikuthungirwa gichiacha anakethirwo thirikari renda kunyia numbers tuge pengine kairo ni financing ile nini tulingi expect baba lejire bageni betho bari back among 288 akiaria Nteto eno DCC wa Maratwa Josephine Kiara augitega kwi marietwa mao matathijanagia na namba cia thimu na nkinya namba cia ibande na icio ikugaruranwa na barikia kugarurania bonthe bagacoka wirani na gutire muntu ugategwa nuntu bwo tuligundua ya kuwa details zao haziambatani ama details zao haziko correct. Unapata watu watatu wanatumia ID moja ama watu 4 wanatumia the same phone number. Sasa tukaona ni vyema kuendelea mbele hiyo information yao ikiwe sawa ndio wakati wa malipo wasipate shida. Kiara augite gutire muchiacha witigiritwe kana warothungira Nteto eno ya kazi mtani no abura Nteto na nkinya ntumwerera bateri yetiraomba gukinyira nthuke imbithi baba. So wenye wanapata SMS ni wa cohort 2. Wa cohort 1 already tuko na hao. Ya kuambia wanasiasa wenye wanaleta siasa kwa hii program waache, kwa sababu hakuna mwanasiasa yeyote amehusika na kuandikisha hao vijana. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mogambi. No ni kumira tukutha tukiona akanya kakunoka indi kethira ngicoka ira nyuma kaita kati kuraya kethira kithira kimitambo. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome maitethia orokoromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mwezi Januari nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Pomba kura chenu komba kwethira kinyeria mantoja kithomo kuchira youth beto ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatanira na thirikari ya county government nikenda twakikisha sibitari chieto china Thaa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome maitethia. Antu betu bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombeti kia MC akira ngondu wonde tariki 9 mwezi wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro mukoro mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786. Beta wa Methika Lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Tingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru.
Yetu Sacco ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi jama ingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusacco.co.ke kana turingire thimu gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nwe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaa ino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Na Kiraitu anjukirie na ari sabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo ya tena mbele yao. Turado hata seroli lava nanti na hata nanti jo karamba nanti jo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi bwengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Na tuchokera ni atinkiama ya Meru kwanza itongeretwe ni mide kalentore kaduri Murungi na mubunge otiania West baliungite Rwanda rwathwana kire kurura mirandi ye kuro ya UCBO ontobranende bedirite bakyo abokaguna ekorobakie ribekite wirane bokiria nende utoro bwanto barwanda ro barabonde kautani lobunene kuloki bedirite bakyo kinya mwingi obawa tambaru amona munini wa Rais William Ruto kidurano ne kiyete.
Nkiama ya Meru kwanza etongoretu iseneta Mithika Lenturi Kadhuri Murunge mubunge otigene West Daitari John Mutunga ibo tanirita na karibu Rwanda kiri kwambirie kundike keru kuru ya kyo CBO Mutunga akiariria ntubao na ameneretie bunene ya siasa barabambiriti kuringa siasa na ilio bia thirikari kiri mwingi kaitene kawa ntubarumiri ithina empara ilio ibiejere na ilio bia kweya bitathi atere mutaratara no ndo Mutunga na arere kuwa au Raila tosha alo mbere ni atere loi kama enda uni betambua Raila thurwe kenda ilio bita mutaratara mwega yani bete Azimio ngathimikere no bakethimika barate abete kuzimika nende no ntutawa buno ntawire bou inda atirwe kuthana ni irio nthana na kiari ringi enduo to biara nerue kabire iyerwe Mithika kumania bure karibu baina thineru ya kiolota thirikari ya county iba ikitawira ne brubo okire Rwanda roba thurwa kithurano ne kijite ndoreta uga bogota kwethia ngavana no thikire boya muno tugura ndoreta ithata maithia ngavana thikira ngavana we wonde na kithomo ke mwiriro ke kombikia kurira mwiriro ya githungu alo butije nduthara chora mwiri kithomo kia agriculture kito tethia batu tukarimira kienike lakini thene yetu iro tutire ndore ya twane aritingwe tona ndore tangwe abani lakini iro tutire nendo titwajetie roi tukenda muno kwetha tona ngavana ututhikira atukundirira kwana nikera tukomba kwetha tona ndenja tonto imetheka twetete kwethia president wa Meru teu ibo kwenda ethia Rwanda roro rwa ngirini kabisa ibo kwenda Rwanda roro rwa ngirini ito vamo ndendo chonateri ndeke nikeno ntumize bokathura mtoju botamodura nago metheka teri eje vamo kugwata teri eje nega tuma wethia Rwanda ro rwengirin na ntobabo bakarie kagwendo bwera roe tokayana tuacho abraro kedrako na inya tokeinga in the interim tokawata na thirikari nene no tondi ailen kona kuma na raire mene na onto kuromba kure raisi ne kwethera tore ayumbe ba Meru ba tweyete na toka identify kenda na kuma bori kwena mero ire kwera na royo siye na pipe nene ne kenda bokomba kurimanation Nkiameye Meru kwanza bakiringira ndebe batitite nya munini wa Rais William Ruto abakwana migwa kengankeo ibo kwenda geta twekirere ntole kengangiete ambo nenjare kurobagwa kengangiete aya ugeni kengangiende ibo kwenda tariki kenda togorokia muntu wetole ntore anga bano Meru eduto abo kana da loi tobo eya bobora towa tariki kenda mweri okenda akathuri murunge ibo mukulukia ibo konya wa seneta ibana makwete mateu eduto abora alo tobo weto vaya datu au nini re wa makira atarakie mareri na bamuthie Mithika no lotete muno rwangirwo karibu nyumo cia kithaka yerukenda bros kumania bura nyumo cia kithaka ciete mpanga burukiria karibu Rwanda ru njowira nkuibwe icio bokera njowi turenda uhakikisha ati KWS na eko ingira njoucio na ndo bonde irio bio birarewa bikethera bigethitherwo compensation no ndo bothe tura kurimira njou ando beto te sawa ende bore bokaigwo bua bokea kwairwa kura kwecio ikaiywa kura cia moco itwakaria Mithika akaria kura cia Mutunga Mithika akaria cia William Ruto na ngakaria ciakwa ngoi yenu ikoringa ku kabo kana mwikoringa kura bwe Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi Minister mindene ya thirikari nene Peter Munyana ithukirite ngabana Kiraitu Murungi kumania nwenende kumwithira imuritera mukana yo kumwikia koti ni onto mawatho ya Meru ya kimera na kuwa wenende atiokira kesi no onto tirio rambere Kiraitu mwikia koti
kaitano kau norete nende mwathikira o kioro guchwa gitike bunge Gembe Central na kiama kia PNU James Mutia ethira kinyoka era dan kelewa kiama kia Jubilee Nicholas Chabari katwirechio regulations nacio kiabo chumbura itena thina nikachi kwende kano mwangato tuena regulations kenda toba huko maboko yao no tege muri myakari yuwa wenda ko yoko ne tesa zawo to ni minister andira uma eno ne ontomeri minister wa mantomegia oremi toe Peter Agatiro omonya atigira abiashara na aremi iba amira nyuma ya mawatho omaimbia kurutwa na maithiro makionekana magikirwo asiasa kinya kumaneo mundene kweya musakarandene weta muthurwa kaweta maithatu no mangoite lessons winye lokora kunene kemira ida reke county no ure ngometa na mavoko naike anali yewa reke kwichaka kwiche de brabui utakore aruare irregulation irareo irregulation iko more yuachio utege more miaka yuwa hii ari mbere ya kwibia county yeye atikwa na more miaka yuwa reke more ya boko ne no more ya kia kana bamo na keko kile ya kebeta ile kale yuwa kemira chi utedi anto ile chi ekomi ile chandari kenda uteto kirwa mokwenjerero kile ya kuingi ile chandari sawa sawa ile chandari wewe ndo hari mbecha wewe ndo hari ntuku ene yuli okreya kinani yuno to no kiare nda kole yaki road block akreya do kone ta kore yaki road block jerene odiria na inko mya kweba dorere mnoto weta moganisho batari kuo kweba dorere na inya ene medoro uni were ka kuona bwe munya mononkorokina gwetete na kuga gwe atikoma kwa imanto megie kuirwa akoti no ntoba magwatho omamu no ntutire ori ambere kinya angavana Kiraito Murungi kuthikoti kubingana na magwatho maithirito akiruta amakonenie na gutethia aremi iba imera mwanya Mheshimiwa Munya, hizo sheria ondoa ama tuseme uondolewe. Sheria hii itebwa tokuirea na tokera mtukufu rais iondolewe mara moja. Ako bwana na gomere sheria yonini nimesomea mimi shule ma university tatu naite koti wa koti yao ai wiki ya mayani kotini tutawaberia mayani ai wiki ya mandoka wa tutawaberia kinyamira kidai koti yako natoa kurera noto tulimane nao kagitanyo gaku manto umegie siasa na mamathi na mbe na kumira onto burabota kwirigiritwo iba ingi bonekana kama ukata kwa mutia choka na director mutia inidari wena inya ndabu yake habari ya babu sawa sawa natwali ndani atokandira tutokea twali kerine nantu muntu ore tionge muntu chokere tionge garama kato kwa negu atete kou kenda one the MP na bume yoka rwa miranya na Nairobi na Naotia wana yetu ni idara ya oide mwana mwaleki lakini hata baada ya break ya miaka 5 kacho kaleke Kenya ni bwana kwa supporters bagwa kwa kana kwa nini kacho tufanye nini tuongee pamoja pesa ndio support yake ile kuna mheshimiwa kile miaka 5 kwa kwanza niseme otie ndio kama ameleta namba kile otie ina brother oteori no oteori kaonge yeka kwa watu na tukali Gembe Central twende ndugu moja wakinyana ngibongera tione ile ya kwa Gembe Central sawa sawa kuma akiango Gembe Central Betan Class Chabari Nangabana Kiraito nethirite chokairia Peter Munya na kumwira ati thoko ya miraa kurugurwa itikiri ngui chiakie na mukaregete wantu bamwathe Mike Makarine thira kiungla na kuari nindi nitagaria Munya kwenda kwata mbaru kawira mwangaza kiwitho akiongela ati kawira chindane ndi akithira tumaira njira chia murango enyuma kendebiro gitine nwethira yukuma wathanine Boniface Mongera na Chunkuruki relations nacio kiabo chumbura na nyume Minister Peter Munya kwethira ithiro nkantere mwanya chimiro ntukwena ruwa akiorotera gavana Kiraito Murungi kura motho jamiro jamira
nwe gavana Kirito Murongi na mukabirite rugiti kumenyekane bobwega murunga mojoko ni mawatho jaja jotiretero jichinchia nonto public participation itathithwa kana mwingu jotatonyithwa kiriro rero na nkoroki otomo kinyekire thirikarewe oru minister Peter Munya rotune kana roruiro ndi gavana ntitikiria sheria ikuruko shamira nande aja uju na ntonete sheria yu na riwa mira bate consulted nere gwitwa public participation era katiba yugete no mankedi igiombere sheria kurukwa itithithitwe kodo wa sheria yu itenama ikenyume ya katiba na ikenyume ya sheria nyo tugana gishonko ya constitutional ya illegal ya null and void nandauga cyarega kuritwa abantu tugeta kotini tupinga sheria mbere cia kunyamaria tubetu kwa unyo turungi kinyanande gavana Kirito rwa minister Peter Munya kinyata baboga itika na borogoro mawatho jaja kethro jachokirwa kairi murimi mu biashara wonde omira ethro gitaka joka ona kwigikanwa na jandi kwa bobwero karikana la minye bara kuruka ya sheria cia mayani na kaoa ibadurukana ndege wonto kunde ndene miro ibariongere alima mayani na alima kaoa bakibora ya maoni yao ende ntirona badurukana ndege kana na maguru bakara yena alima mira koboria kederi bakwenda sheria iji kana bati gushenda gavana Kirito eshoka kwa thirikari Kenya na thirikari njeru Somali icio cietikanirite kurugura thoko emira no tuno minister Peter Munya kwithiro etonyera na ko na tiga kwimutia makoko ukaigwa siasa ba Kenya bagikumia muno siasa ba Meru bakiuga baraguria thoko Somalia na thirikari iranthuku ya Somalia raritiro na batugwetera kinya agreement yu yandikwa ni kenda tuma kunyemera bwega ibagwete bakunyemera kambira kwenu ntukwiriku na nyana batije ko kira kene gitumi muno ntubetu tusiasa ira tukaringana mbira nyura thoko ya Somalia karugura na kitaratibu na mira itembere kwendo bobwega nkoroki na ugite ntuba mero na muno bwa kumuroterwa nyambene batere kuthomenya bobwega minister Munya tene wega nkorone yakagite negaka kiria kuthithia ikuringa siasa nyingi na kuleta rumena nembije kwa uthuruka nau kwa mira bakiwa Kirito Murongi ni mundu wali wa mira na ndi utumbera ndi mundu wali wa mira ntukinya undi ndi mulimi wa mira ko ntumba kidora nchithurite ntumba kidora ndi mundu wakwa na buganya to bongo bagitegamba wona kethirikale Kirito Murongi ibatethetie nkuruki kandi thirikale Munya iri kumbere yakwa ko antobeye mbongo bakona muchore wao nuriku na mundu wao nuriku miario je gavana Kirito Murongi ni onishokete thumbirwa kathari makarena rogite Munya isiasa ni ari ni bakumenya bobwego tiro mire na room imweshimwa karamongazo kugwata mbaru na rungurungu mira itumairwa Munya support kawira direct tigatu kira anto bagira itu twire twichi ikawira supporta na wota bati ukira kurwamete kya gavana orethakia kuwa kwero wewe wakili neta president ya meyo kwiro karwamete kwe mwana mewe muntu munene uwa no akirire Kirito nende njirera Munya akwenda ndenda kwira Meru Munya arenda asapoti kawira nonto kawira mwire arongweria kawira mwire arwame na independent kenda ithima weti na Kirito kawira ukuma Munya yeba impeach kawira kenda Munya ndiri warombeti kwa Munya isiasa ene ari ndenda kwira anto bara bonthe basapota kingangi kiruyine ibo menye Munya isiasa ene ari na politics ya kurinda hegoro ejo nto mwinge makarina nyantu kwebwa tareta tariki 5 akela la minister bara bangi njara boela bara ne Somali bate umwelenka na baingere into byonthe aike minister otrend bate umwelenka ai gavana aweta Somaliland yonie Somali bate na power ko Munya andro tionthe ibo kuona no atura aruete ndwa na aru ya andro ne burato kinyangire twetiania amenyere ari akure igembe na mira abonia no ethe o mira
ati baomba ende gembere yakirwa amwe riturakurongotio through mira tiu nende mira ebwira waumithia mira no mwanko mure uzuru oikira mira ngarine no mwanko re uzuru ugikia murana aro ike no mwanko re uzuru mira kuma bayoyo bare tariro uzuru woi wewe yakurithia mira uzuru alafu ko yanto bakwaria ubakiwa munyako botethio bwetakiambia inambia ile ana baimizi na mbere amero kaunto kamwe ndaburere munyata and the president kinyete kega minister atekiona iteka minister Raila kanenkera baraba kareta kura inyingi timu egera itwareta kura inyingi tukauwa no ure atokaenda nenkero eteka minister ko getha munya ibo egura ene ogoyete utheri utekyo nke reporter Nteto TV kuma jake ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera atungeria bamwe nende kuma county ya Meru baria bethirite bakiura kiangabana kiraito na Peter Munya bethira bakithira kia ndo chioche gisiasa ati koni ontu nendi chaomba gutuma kinyato kontegoroni ya Somalia ikethira nende ikiuka kia kaita kuruoka kaberia rimba Muragi Elias ne Elijah Kirimi nendi bethirite bakiura kia siasa baba ethire bagika ngwataniro kenda murimi omira ethira akeguneka muthuri murioki na kulikithia nyumarwangiro urimi thirikari nene rortongeretwo ni Minister Peter Munya kutharugita mewatho na mitaratara mwanya irekethwe kithingatirwa kiri manto jiki kimera kia mira na ni gavana Meru Kiritu Murungi noneke na kirega mitaratara iji na kugawe ateri mitaratara iji kithithika amana bubu muthio na Arua speaker wa mbunge ya Meru Kaberia Rimba munini wa Elias Murega amana MC wa Kibiricheri ya Kirimi baugite ndwa iji katikati ya Munya na Kiritu kiombo tuma kimera kia mira kira kiambite kuona thoko kikonekana teka kina thina ya atongori ba vetu vatu na Meru County ibete sloki manto amira saiji manto yara mea toko imanto amea yara tuwi tukagwa tukona oja omba kurekebishwa meari ya atongori vetu especially itariri ya siasa na rimirera ya dina na rigitite ikona thoko Somalia itari itite kuraya meari yo omba kuona ni kamera kinyena dina kunde ne Kenya ko kato tune down wa meambera tukurita kimanto amira kenda na tutuminye Kenya ba tukadhito kwenda kura kana tuna differences chieto at whatever level tumi mwananchi noe arinde no kaumi miari yetu kana manto yara tumba kuthithia ambere rebona mira ikithwa za Kenya na mbichera nionekana internationally ikonekethera Kenya bongwa tere mwanya mirane kuithwa nereta mbichembe the same way. Number 2, political differences izi tukwaleria mira dispute aza internally ine externally na area thoko iria maybe turinge open chia Djibouti na ndegoro inge ikethira chino gwati ikethira butegwatanira ko ikethira buri timu ne bochie azimio buga ya azimio ra umoja ikethira bubute na umoja for the benefit ya mumerore ni azimwere kwebo kwaleria ni mbie tumtukugwa migambo ekiumara ati ngavana wetu Kiritu Murungi na siazi wetu Peter Munya batigwatanirite bondi tukumenya beke amene kimwe kira kianda azimio ra umoja turenda Peter Munya na Kiritu Murungi na atongire babonde bendene ya Meru bagwatanire bari ya mugambo jumwe bombe gwikira president wetu Uhuru Kenyatta pressure nyingi sana na ugwe migambo jwao ombe kuturobira andeguriji cheome irugure thoko yetu emira na nari kujanindi katika Kiritu na Munya kachiombo tuma kinyandeguru ile irenda kwamukira kimera kikemera chiomba kukirega kikiona jika kina thinanja so tukareta differences chetu trea Meru ya siasa kana tuache musiti njomo okeda kwi manto yetu twena yo turi Meru tukache expose ndene Kenya chionde mankaja kinyele international community ya interview tipo tuicho turima ba tuicho to pakinja na ora to marketa ukeda tuina manto yetu yo kone levies our personal or community differences tukachi expose mwanka Kenya to national level and international level Kiritu Murungi nande na aria thoko ni rathirire manto ni atabwe bokanganga naza na buize sheria hizi chikwenda kaikenda tumba gutethania uria market yeze ka sustainable in future kwa utigane ni ankuchanyo hizi na ntubwendelea kurwa ndoa hizi igatuma
thoko ezi kairerete mpanga na wananchi bo bakendelea kumia bale bale mami. MC wa Kibiceri ja Kirimi auga muno kimera kikamira kuthwa kiagitie thoko ikinyiritie arimi baikwachi barabara bategerete muno thoko ikwachi kuma ruteruru yetu, lakini angona kura thirikari yetu ndemu economist gutiro tukomba go sustain antu beto tubagurira irio tubarumiria msanda bomba kore irio bibi na bingana ukeja kuthi tukwenda kuthwa tuna sustainable development ni tukona kuthwa antu beto bomba kuthwa bakiomba kuchinyiria gikeu atugatumira resources ya tuna national resources ya twene otonga beto Bwato na bu number 1 dene Meru imwito jweto jo Mount Kenya mito nyambene na mito re surroundite dai to kona ngai ne raurire ne itu da tuye nonto ara mwito jore kinyoka anda kimera okitera kuuma nonto kwena manyunyu